you're born to this world to make an impact. Enti asase so wono eso otimi ebribi ansa na ofra asase so wa mawi ase kwa enti me ya eje nshirawo na onka ho na onkata wo so sade be ya ade nyina mu usu betimi atrase na wodi obade ho adanse me pacho me dase abusia menya several problems amenya na say me pacho maka cho se metiwe me busy pa ebia na obefre me na wa nya me ankasa nipa na wo peke call no me pacho frɛ no a enka nche ne se me pesofo na ankasa wo yesa wo hwe 100 years kora na onya me nipa bebre ya bu animtia me yire kora na force fa koma sofo no by force me pacho unto fo ma me wo wutie me ho na sori no pase me to credit de akomodi fo yi se onfanya kwa na se onfanya recharge mpo unya bi da enti wo frɛ no obi fa no phone na me to menya akoda me wo yire me wo ma enti nipa na obefa call no free wa kuma mka sem bia wo pese oka me na mama na kwai emu na nimti ankasa de enti no wafa phone no me pesofo na mu nya na afra me se me di sofo di ofra me no on no access to me what na make catch no enti wo frɛ na o hia mo a bra wo ase na ya mo awo na nu nti ne ya ba ejan sha me gidi yie se afutuo kakra wafa ejan sha obi bia waje bra na wo tie me da ase ena me no ba be di nkomo enkomo na me no de ma to ne din say we live in a balanced world. Ewiase wey aya positive and negative. Enti sister wo tie me person na me bie wadwenem na me kan nsem a wunnim na wunnim mpo a wabu ani aguso wunnim wa waye wadwen so memfa de me pa na meyo abusia tenie ma biase na wo se wiase wey ewo wura ewiase o ma men kan nsem ncho se asaso e te so no is being governed by day and night. Aya adechia me adesaye na ewo wiase wo se sa na enye eye odoma nkoma nsa no adwuma sa de odoma nkoma nsa no wiase sa na wo awie ntimi nya aboda bosumi ntimi enya isi obeyi no adida ensu enya isi obeto da what you say na nipa so nya isi obewu nipa nso da eto odoma nkoma bona de awie na tie mamenka asemi nche ose odoma nkoma na wo kan ananse oba ade no wo ye tuntum esa so ye de o fita adantiram so ye tuntum ye fita ka hu se yenya mo ehan no ananse adete no na de sai ho dada wo yemmo han no na de sai na ho dada yeyi ehan efi esum adete no yeyi fi esum ne mu enti ka hu se sum no ho dada enti na no hin so mo ka sembi medical court quotation ma dada our 1 Kings chapter 8 verse number 12 oso onyankopɔ bɔ enkane akase de asi wiem na so oso betere sumu akosi awieye onyame wa bɔ enkane amienu ade asi wiem tekenka Genesis chapter 1 verse 14 to 16 oso odumanko bɔ enkane amienu wa bɔ kase baako no obɔ keto baako ane ose kase no wi ade kye so ana keto no wi ade saye so eti wo se dura no pa awia bɔ a obi awuru ba bia ba se dura nyumra ya na kane ba akosa so ene ya bosome awia no ntime nyire wani hwe awia no ba bosome bi otime gyire wani ya dai ehwem sa ehan ne to a me pa cho ba bia wo bia obi ntine chichi ko ya dai wo hu no ankane amienu no odo man ko ka ho asem no ene ya twe Bible no mo no eti abusua niema bi wo yi a amoanya problem ba wonim se ye no a amfa nkɔhyɛ fie bɛyie o amfa nkɔhyɛ saman amfa nhyɛ obi a adeɛ bi wɔyɛ wo ɛna wakɔ so saa problem no me nua me deɛ meka kyerɛ sɛ masɔfodie na medie no menya Bible school sɔfo tie ne yɛ maka kyerɛ wo meyɛ sunsum nipa enti mede honhom na yɛ adwuma ɔba adeɛ no na afrɛ me tie ne yɛ wɔ Bible no John chapter 4 verse 24 ɔse onyankopɔn yɛ honhom enti obi bi opɛ so no ɔnsom na honhom ne nokrem enti abusua wutie me ada na nyame honhom na ɔnsom no na opɛ so ɔde honam ɛsom no sister wutie me ma menka asɛm nkyerɛw wanya problem na wanya no ɛyɛ wano ɛna ɛyɛ uka ɛna mensɛm a meka tie ne yɛ patie ne sɛ badwemma da bia mekasa me se me ne badwemma deɛ ɔpɛ biribi ayɛ ɛwɔ asase so me ne saa nipa na ɛkasa
mini amensa ma America yi ebi amenya ode enya ode a mepacho TV ena de watch wadi TV nya ba ko pe ena wo Ghana ha TV sine do so bebre it is what you understand nya ode enya ofa better ofa ne say twam remote to the odia TV ni odia yi free ho entie de America no na anyi wahi what you say America choro eno ba ya ma sense wo benya adaje adaho atie na so bedi atem ewiase de wonnim yanka wonsem baabi a won koye wontimi nka wasem ama ne nyeye etimomi yantu yabu ase ma menka asem nti o se oduma ko obo ne so ne asase no ho obo ne ma bia mienu etu electricity wo free a wo do suffer edan ho a no press bibi na kania edan na so hunu se eye bibi na ma bibi edan eye bibi sa bibi no anka bibi so ntimi nya bibi sa kania na wo so ye no me pacho wo yese no eye miensa ba ko ya dantamu a ye fa ni neutral wono ongensi positive and wono so ongensi negative one na positive and negative in ntam na tienie so you negative wo ya mi free positive no ho a me pacho light entime ma sa na so you negative enso we positive enso free negative wo a light enso ntime nya dai emma na mo so you neutral ni free mu a light ni betimi aba enti odasani a wutie me you need to be a neutral person awa asase we so enyire nifa na nkasa ntia benkum sa na nkasa ntia benkum na nkodira nifa tie ni ye menia yanya problems bebre abe na nipa nya problem ma menka cho so do man ko obo ne so ne asase wo spiritual world no etise asase we so bra ya na medi ya o ya na me ya sanka ya mepa mu a odi for Moses aka bi wo Bible mu wo sanka mepa enko obi anya difo na enko obi ahuru bibi kakra enka ba ma huwa ba wiase sister wutie me bra me pa cho nya bibia ne yakasati ya wo nya de bia ne yakasati ya obi timi sori wo se ma stop obi ma stop when free nyame when the free nyame me ne woni ma de free nyame shawuni pa ko wuje o me ankasa mete yi me ya positive and negative sa na so ya positive and negative adentra yo ni ma bi wo ankasa ho a se free mu ku fomu a eyo time what you say me pa cho se de ni so ani mu a wodi ani ka na edie ba me pa cho so ko toilet a wodi ani ka na te toilet re so ni ma fu ya mo ba no abonche bibia na so free one ankasa ho what you say etuni negative free mu a enyiye sa no obo ade na de obo ade hoyi wodi ye papa obeye wodi ye boni obeye what na make it no enti wi ase ye nyira enti nkodira ehan ni mu ema na nyiye na ti ase ese esumu ho nsa na han na ba ti sa bonsam wo ho a bonsam ho nsa na Jesus ye dai wo ba meka no kura kirewo sa won pese obenya problem na pese we ye balance person a ti ese wa meka no yi meka bagi man sam na kirewo e bia na nsam wa meka no bia na it may sound somehow ebeyen kwasi asem bi dia mawo ba me che so bagi ma wani nya dai enna ho niti ensam na me ma wo ka no me pa cho me do ajan so do na jadi me abase me ma che oni ama me so dia wonti ase ne dia wonnim ana so onim mpa ho bu oni agusu se wontie enti na tie me na so do ska ganya me kase ne ba na nya me kase ya enam dia sampa bi na nam bi wi a medical asem bi dia kirewo na ba ma ho afi na ho so bete na wo so ajanani ama nkurum bia ya adwuma menia ade ho wi ase ne se ade bi ho wi ase bia Genesis chapter 1 verse 31 a Christopher Bible say ade bi Nyankopon bo e bi aye na eye pa enti menia wutie me wan kasa tenase na bisa wo se ewi ase a wutimu yi ade ba ade pa na bon samatini abo ade aka de oba ade abo ho sabon sabu ho a bisa ho se wan na bo sabon sam no na se ade pa do ho a bisa ho se wan na bo sa ade pa no ade bi ho wi ase bi a entimi nyini ehome
nkwa wo no ka wo se e yo ba de tumi na wom enti so ko na nsuo bi da ho a enkasa ntie nsuo no ba de tumi anatim wo ye Kristo ne atie me a Kristo for pa na wasa problem we ade bi obdoma ko ba bi a Kristo ne bekasa atia emfiri nyame ye ne yakasa ansam no we de emfiri nyame wo bi sani pa ne sai de na emfiri nyame so woni nyame kora wo ka ne dia ne sai nyame ye nyina asum no me pa cho ye nyina ya asum nyame ba ko me ka no kora tell ewi ase religion no ma create no me pa cho ye ni one religious entity we ase religion ne do so bebre obi a wodi odwen anaso obi a wodi odo hokodom me ye Kristo ni weso obi dani weso Hare Krishna weso ya kramoni weso sei ne nyina ye wose mu ma ne nyina mamu nyini na twabre no obayi de ye anye no obasa peti de ye ne de anye eti abusia enkasa ntie obi na anu de kura obi minia so obasa otimi tira wi ase nyini na bobra pa and statements bi wo ho a won make ya amwa tiani ye associate nsori ayakoi osofu timbegira puppet waso obi oja bi apajansa koso ya bompa ya ko ma mi fie tumi bi obi a ejantom tiani ye mini amerika bagi ma sama kirew efie na oba mo nya na abesi abusia dan no wona nanoma bi ka babo bra bi ato dada sa ho obi ofie ho a ayo na nanom ana ne sa ho na tra ebi anipa na wompo ufi sa ho ho mu na baye ho na ya spiritual commander e wo sa abusia no emu wona na nkasa ntie ho mu ne da sa na ma mi ana papa ankasa ntie spirit ne da but na young boy young guy wo ba wi asoso abaye Kristo ni enti fie na wo firi mu no uko jira so da mu a ya se ri baba bo sambo mpa yo ewurade me bo mpa ya ko me fie ho tumi bi o fie obi ejantom na tie ya na wo afi sani amadu wa ya wo na o create sa problem no efi ho e ho na odawo e ho no wo sika wo e ho utimi usumi yanso ya dai eda ho na utimi da e fa adwene nya asomdwe uko jira baabi a na o de petrol akotwa fie no wosia na opa ma chese de atom wo di ka hye fie no dada wuya no sa akoda sa fie kuro no amu na nim sa abusia enipa bi ohumi bi a wonim sa bibi wo nipa ne mo wo hu tie me ya wo ho me nei bibi wo mu wa tere me ka chono hwe adoma ko bo nipa no wonim hwe kura broni aka che o se wo nipa bi a wo wiase bi o guardian angel me pa cho se anya he ko wati bi da wo bi o guardian angel ento obi wa ho mu a one ne nam yani a creative problem a ho mu yani ba yani a creative problem adoma ho and ka spirit one ne yonko spirit wo mo nko da ba nipa tiani ye e me kasai me ma wa beso me ma se aduane ni da ukura mu okura me nimu da wo me da efia me fim nya on na ofre nyame fia me na onyira bankum ana onyira nifa beto to fie sese oh mo me anyire ho de o kan won firi nyame we ye prophet wo be di atam anyhow ka wo say ewiase wo mu ho mini amantam a wote no so sorry am pa na ko bi no obi so the same mantam ho na fa ho time wonya no he ba wo bi anu obi watam wo bi anu okasati yawo me pa cho so te so obi atawo kwa abra nya no he na so obi watam a me pa cho sa nipa no obeba dwo so ma no na da bi da so ya before ko no so dia ene ka wi say ho na sorry tia no no wo so dia before baba so mini atie ni ana efie bi ho a emu nipa nyina ebra ya nti ase ya bompa ya baba de ne ntimi nane enane so da meka no kura chewo hwe asase we wo so o police station ya court ya prison ma wa asase we so no ebi was spiritual world na sa ya me ya ana so me wudi watam samete ya samentie ka wo sa wo di machi
Sana so home so yadai edi wachi. Enti at the moment adi meto tankurom se odi mechi no. Ana wo kum anim ase edi akere nkrofo na odi aje o samba no. Spirit na edi mechi no. So odi matamu a enye me nko na odi matamu. Wodi me ne ma ho nyina atem. Enti a ho na odi mechi no. Omba kwa Samuel e was spiritual court. Enti si e ko spiritual court ma menti wade bi se. A ho ma odi mechi no be gire sa lawyer. And also the annual di matam. I want to do what you want to be a lawyer. The Akoko Jada comes at the Akoko to a judge of a Traconum. Near the accused person and I said defendant, near Nedra Benkum, near the complainant Jennifer. What Akoko to be a winning myself making. Now, Judge Libatrasia, what you have for me and in ransom. Do I do follow? Judge it to me, Jelino. Yet me more be filing squad the same company to Uncono. And your judge now, I'm passes our judgment, you know. Saja, you tell me, and that's a judge say, young Kokua, me bought all my miniano. Ukuamu police in the announcer regional commander, or Niano. What about you about Yoku? Because judge has a sentence. Yet me will be life imprisonment. Yet me will be 10 years. Yet me will be 15 years. Yet me will be 150 years. One can't just what not to life imprisonment. But yes, no, the Amawono. No, I calculating fear war. Now the Acadia no one has over PBU and no PBU. When you pump to me a sunny away, Minia, the Ayayan, and Yayo, your chef, your home, and your home, never be here. Antonia, you to know more about Mushaye. And not Bonnie creating social media. Sadia Bayan Kedi baby, Ami and Sakoyano, Nyanya dear. But what be so dear is so be very soon positive, no? What be the negative? What be your social media? One frail, now so be called just a judge. But cassette ya, who cassette ya was my family ready. Nansan when you fra. Nansa, no bear manaya day, no, no one ya cho, no one ya muyaria, no one ya yaria yasa, uncle. Many abama, and next year. Sister, Mamin Casamijo, may share me and my life experience with the actual. Those days I don't be preaching about anyone. Me for entity be, me for no woman as a pop. Many brave pass a mess up on. Entity be an American as a mamu water. Many American correction will say, and one into your spirit to be a da. Even at all, when you are crying to them, one into your da. So I know Bonnie and Kokano will be yana dear and Kokano will connect to a conforming comua when it's a common word and should be and cast someone a foul. And we say, will be our Jumadi or body of the bass or remedy. What do one more try anymore? I'm one. The submarine in the Hainimo. What do I just want to assume? What do you want to assume? I'm one. This was better a high animal. So we live in a balanced world. And to be a German. When you tell me for what be a new Sabra Buatay. What an interest is a master proximity. One hour some mandate in a stop will be. Nanado or more some mandate. What I make at you say, Hamamu as some winter. Ghana man penny. One of the two Obama. A plus for an idea. A soldier for an idea. National security ne all the security ayini nyina yet nanado dia na meboa one na the police atare say police ni one na the two okuta police ni na soldier ni nsam enti me pacho sananado na yesa ne ma we nyina me pacho say police ni bi atutuo edikum civilian a me pacho say police ni atare na hye no one na ya bone anase na na do de to ma na ya bone tieni yo police ni ti baby na do di atare ahye no eto obi odo police atare bi a we ya bone ana ya ma ya dai ahye na do na de police wade di etuo ama obi sai so obi timi ya bone tuo ko no enti se obi ya bone na se police ni bone tuo na so okunu a me pa cho na do na ya bone ana police ni na okunu na ya bone ti asem yo ento oduma ko obo ne so na asase wa ye bibia balance wa do obi adwuma ba ni wiase ama no
what you say make a chon ti se soja ni tutuo edu war edu ntokwaso na se soja ni tutuo na se kuma obi a yan friends obi awu da bi na dwuma de de ama no woni awu eye sa ne asa ne se wonye en wo ye enti so tutuo kuma obi a yan friends owu dini yesi soja ni bi akuma obi ba se civilian kokuma obi a ya bakasa ko na de awu ba se soja ni kuma obi a yesi soja ni na yedai wo kuma obi atare na ehye nti so obi ni police ni enya asem na se kokoto a yankase asumase ni police ni enya asem o yese asumase versus the state atare na ehye police ni nti wo jama Ghana nyina etiminia spirit bi o wi asibia so ya papa o so ya boni o wo jama so oduma nkoma ayo bade na asha no so ni boni a aye nadwuma waya papa na dwuma etimi ne awutie me ya badwema enkasa nti obi arofof mama sha me testimony we nkyiraw sai samu american meja de me ko spiritual world schedule nya me kase ne ba na nya me kase ebro mo fura me wo acha enso nchapi me yire kura nim me nkada na tieniye me so da ya me be fa me kra de me ko spiritual world na ya economic ka che me say ya mo akoko huru baabi a wotie baabi a wo de nti ya bibi anya yie menu ya meka no kura cho say wiase de onim yankasa ntia manya life and spiritual experience to meka no kura kira wo we live in a balanced world eti wiase yankasa ntia de huru bia bibi a wo wiase bia hweye no yankasa ntia wo kasa tia ebe fidie de amaw to ani a wotie me mo ani na ho ebra ya so me ko no ko wura eda bi mu na me ko na nipa bi tete bench so saa na saa bench na jonki fo nko a jonki me ka jonki a wo mo ma nom tramo anum cocaine no ma sai ya wo ma dwe no edi chinsu ai wo yom bibia enye saa fo no na metie hey asa eni so de da fom eni pa bebre ni ada ho ebi tiri kwa na bi nan so ba ba bi obi tiri wo no e ho no obi nan wo tieni o said the okopizia o man sheni pan the same thing mean your spiritual word and family men ya gro sa papa ni ansha no enti mi wo no na me fra sa donkey for ti wo no enti me tuai me nshadam penna na minim say ebi a me na nature sana spiritual sana me dem na entity and nini na me di sofo me ya sofo wo ya bibi anyeye wo ya adwuma mu obi a esan kan ni bade wase wo ma bieu wo ya adwuma mu obi a be yeye ba so baba on chan no wo ma bieu wo ntia se da enye ofie be ye na ye me ya aso da mu ekogina ebo mpa ye ti ahohom me se na wo ye kristoni a sofo bi akase ye mpa ye ti ama mu wata ye mpa ye ti amotia ampa yeti abosom emu bi da me kan kura kirawo enye suro da me suro won me say we live in a balanced world ewi ase no dia won pass obi de bayo wo so mfa nyi obi what e make a no enti abusia ebra meti wo no ebra me kasi ka cha me say na me preach no me bawra poase me diatam me yesai sani nyina dia me ye no mo hweme me ka se me contract wo kede fo hamia enso bi de fa ni brem wo ko kede fa ni bremu me ko gira bremu bridge so akasa tie enso ne se wana no wote kromo odi nkwase asem no manya ne ntie se wo fa nkrofo wo yiri na so bi bedware anu afa nipa adeti no yesa wajimi yana abusia sakra foforo me nso na tam so etumi ya won piemra na me ntia ne sai me wo no otumi sana dia me yanyina sana ho na report me e was spiritual court na abusia mamenka no kura ntia wo sai so obeti baabi no anya wo hwe onsa Ghana mpo ye wasambia yaka ya say defamation of character some to na menya wo hwe no wadi matam metime de court eko samao si amfro ni inside enti adi matam
se bisaw atoto ano na so anya asempa bi anka na say atemdede ehunu na odidi mi a me pa cho judge timi gina so file yetimi jiska free ho wutira anya yetimi jeliu ama kokodam eni pampatimi ye wedi a ka usa ho so ye de chesa. We live in a balanced world. Enti oni pa bi a wutie me so ye konfo so ye sunsum nipa we are kramoni we are Christiani we are damusa eso bia asama mekai efa ho minia problem na wanya no make us bia wodam na make asama mekai ebra ya chamba bia me wono ena skadanya me kase ka che me se enne na wo braso utiri na ye de mu ya se en che na de acheche me no che na te ate ya me sori ya na musi asama tare foforo ena me pie no na entare sisi entare de asense bebre it's a business woman tare no enti me ya na me se ye enti ase na me dai e ho na be na nya me kase ka che me se wenti na na ye bibia enye ye no ahohom a wonyo mu kasetia no ene ye beje ye do court ye di wasem no na chese ho bia nya obone wonu ani nso ade na odi hohom atem enti ye di wasem no ya my life imprisonment ka bibia ni wiase ayan ka be ye da abusia me ka no kura che say sabre no se me di obi anim se me ye bibia manu a no de be na asai wo bi ba me nchai sa sofo buami a ye ba sami ya mabua me ho enye ye didi mpo aje se me sra ene me ka no kura kira asofo amutie me empire na mo bono empire na ya bono me ka cho se nipa go spiritual world no enipa dem wo spiritual court no enye ize nipa bread dem be ya junkies etimenia mamen ka sam tro se aho hu anyo mu kasetia wo benya obone no akodi na tam won ko anu ono so wanu ye speaker etu be di nipa tam meni amame fa me number mawo me number na go screen ase no 0453 011 926 0553 011 926 ebusia problem bia wo bia me se freme problem bia wo bia oduma kuma etumi wo me so eja betimi afam so aboa wo eti freme ni solve case ne mawo na you okay minia ebia wo ha na onam no enfiri nipa wo enye nipa na eya hohom na wonu omudi ese wonu masam a create problem dia mawo eti na me ba sai me ba be catch you say adechie wo ho sa na de san so yedai e wo ho na adechie wo hia odasani sa de san so wo hia e mo odasani eti wi ase we e positive and negative one side me enu ni fa na negative ni fa na positive ben ku ya negative wo be didi ade o sa ni fa na didie ba ko ya na so a wo do sa ben kum na sabe e pepa oto wo sa ben kum katia fia sabe wo didi afacha me wo do sa ni fa na so nsuom na ade agu benkum no so eti benkum bua ni fa na ni fa so edai abua benkum eti wi ase e positive and negative media ne one minia o ha bia wo bia freme na ja be fam so aboa wo me patros ka denya me kase ne ba na nya me kase se men kan cho wo be bia ya me follow ya ministry na dia mame follow me through social media any TV so any baby abehu me bia wo follow me ministry ni bia na je media na je do so ma me ni di ya no wo se men kan cho na den say problem bia dem bia skaganya me kase ne ba na nya me kase say men kan cho say esansu akoma abedi akire no ado ministry no ado do mako so ma me nti wo so do boni bia chew efi ne ko wa wutie me na me ka wasemi ade bia so mo enye ye no skaganya me kase ne ba na nya me kase say men kan cho say do so mo enye ye no wo se fi na akrai wo so mo be ye wo do boni nyira chew tie ne ye enye wa wo follow me osra no akoka seti obi enkasa tie ni pa bia da so sadia ejamuwa me pacho me number ni 0453 011 926 me pacho na my busy it is all from me na ntimi amfa e ma ne haw koso na frɛ me me wa appointment baby it all from me na ntimi amfa ma ne haw me nya time wa me fa enti eja nshraw eja nya okese na no so ntia se mfra wo fra me fa e ma ntimi amfa no bia na my busy fa cha me the program no abawie ye wa ochira mesaba
kosi memre da ya 5:30 to 6 Monday to Saturday ubeshia me etibra na ruade fam so muaw wo bia eja be fam so sovo no ayo okay pastor me di dwumade na sia me dia na medwowan me chia ni pa bi oje bre no ho me akasa me yere lady bags eja nsraw me chia me manyina me ba na agei eja nsraw na na kwe eja nsraw so mapon bye bye. Abisi o waje bre na wo hwe me dia na sika dwanya me kese odoman